امروز جهان با حادثه‌های نو و پیشگویی نشونده اقلیم روبرو است. یکی از عامل‌های دهشتناکی که ما اون رو امسال مشاهده کردیم 25 اکتبر این حرکت کردن یا کنده شدن قسمتی از پیرخ دیدال بود که سبب اساسی حرکت اون و کنده شدن اون و به منطقه‌های اهالینشین نزدیک شدن اون در اون بود که بسیار در فصل بهار و تابستان حرارت نهایت بلند بود. تغییریابی اقلیم، کاهش بارشات و گرمشوی هوا نه تنها ساختار طبیعت را دیگرگون کرده ایستاده است، بلکه در تمام ساحه‌های اقتصاد، بخصوص و گیدروانرژیتیکا که منبع اساسی نیروی برق تاجیکستان به حساب می‌رود، تأثیر جدی می‌رساند. بلند شدن حرارت هوا نه اینکه در فصل تابستان، در فصل حتی بهار و اینچنین در تیرمو نشانه اون است که در حقیقت هم در کل کره زمین حرارت گلوبالی و منطقوی بلند شده است که این نقصان‌های گوناگون رو یعنی که به منطقه‌های ما آورده است. نو بر سبب کم بودن بارشات با سبب‌های اون که کم بودن نمناکی هوا ماه‌های نوامبر که مقدار بارشات کم شد و اون چنگ و غباری که به کشور وارد گردیده بود مقدار چنگ و ذره‌های ترکیب آن ذره‌های 10 میکرون و 2.5 میکرون باقی ماند. از سبب اون که بارشات موجود نیست بنابر سبب باز وارد گردیدن خاکبارش‌ها کنسنتراسیون چنگ و ذره‌های داخل آن عین زمان در حدود کشور خصوصا در قسمت شهر ناحیه قسمت جنوب و غربی و شهر دوشنبه زیاد گردیده ایستاده است. در مقایسه با سالهای گذشته، سال جاری در تاجیکستان تغییریابی نظررس اقلیم مشاهده شده است. بارشات کم گردید، هوا گرم باقی ماند و این روند به قول متخصصان مرکز آب و هواسنجی کمیته حفظ محیط زیست نزد حکومت جمهوری تاجیکستان نتیجه مستقیم تغییریابی اقلیم میباشد. ماه نوامبر سال 2025 یکی از ماه‌های خشک‌ترین در بعد تحلیل ماه‌های نوامبر سال‌های قبلی به حساب می‌رود، چون که امسال منطقه 25 روز علاقه پس سر شد، لیکن تنها 3 و 4 نوامبر در بخش از منطقه‌های جمهوری بردن بارشات حتی با برف گذشتن آن در منطقه‌هایی که از 1000 متر از سطح برجاگی شدگی یعنی که با برف گذشتن آن نیست بقیه گرفته شدگی بود. ولی بعد روزهای 3 و 4 دیگر در قسم زیادی جمهوری هوا کم‌ابر بی بارش بود و تنها داخل شوی چنگ و غبار از منطقه‌های گوناگون یعنی که از جنوب از شمال غرب به حدود جمهوری ما داخل گردید و روزهای نزدیک نیز باز چنین وضع هوا تا آخر ماه دوام خواهد داد و قریب بارشات با همین در ماه نوامبر نخواهد بارید. اگر ما ماه نوامبر سال 2025 یعنی که سال جاری رو با سال گذشته سال 2024 مقایسه کنیم، سال 2024 در قسم زیادی منطقه‌های جمهوری هوا نسبتاً گرم بود و از معیار مقرری از 1 تا 3 درجه بلند بود. این سال و قریب که 5 سال دیگری ماه نوامبر سال‌های گوناگون به مانند سال 23 22 حتی 20 و 18 و 19 این سال نسبتاً خنک کم گوییم خطا نمی کنیم، چون که سال گذشته از معیار مقرری چخیلی گفتم 1-2 درجه حرارت هوا بلند بود. این سال باشد با معیار نزدیک بودن حرارت هوا در وادی‌ها و تنها در قسمت‌های کوهی و بلندکوه از 1 تا 2 درجه گرم بودن آن مشاهده گردید. ولی سال 2024 در قسم زیادی منطقه‌های جمهوری بارشات از معیار مقرری زیادتر بارید و قریب که در وادی‌ها دو مناکوها 18 روز با بارشات بقیه گفته شدگی بود. گرمشوی هوا و کم شدن بارشات باعث گردیدند که سطح آب در دریاها پست شود. این حالت در موسم‌های تیرماه و زمستان وقتی که کشور بیشتر به نیروی برق نیاز دارد عاقبت‌های خود را زیادتر نشان می‌دهد. اساسی نظام انرژتیکی جمهوری تاجیکستان را گیدروانرژیتیک تشکیل میده و بیش از 95% استحصال نیروی برق امروز در جمهوری تاجیکستان با نیروگاه‌های برقی آبی راست می‌آیند و طبیعی است که با فرا رسیدن فصل تیرماه و زمستان ریزش آب در دریاها کم می‌شود و همون ذخیره‌های آبی که در آب انبارهای نیروگاه‌های برقی آبی
дар фасли тобистон ҷамъ карда мешавад, яъне ва самарнокии истеҳсоли онро дар фасли тирамоҳу зимистон бояд таъмин карда шавад. муҳимтарин паёмад аз ҳамин раванд коҳиши резиши об ба обанборҳои гидроэнергетикӣ мебошад. медонем ки дар шароити тағйирёбии иқлим ва камбориш омадани соли 2025 резиши об дар дарёҳо хеле дар қиёс ба солҳои қабл хеле паст шудааст. айни ҳол нерӯгоҳи барқии обии норакро ба мисол оварем, масалан нерӯгоҳи барқии обии норак ки асоси низоми энергетикии ҷумҳурии Тоҷикистон ва калонтарин нерӯгоҳи амалкунандаи имрӯза дар кишвар ба ҳисоб меравад, беш аз 50% ҷумҳурии Тоҷикистонро бо нерӯи барқ таъмин мекунад. резиши об нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта 14% кам шудааст. ба ҳолати 26 ноябри соли 2025 дар қиёс ба соли гузашта сатҳи оби обанбори норак тақрибан зиёда аз 3 метр паст мебошад ва барои самаранок истифода бурдани оби обанбори норак тамоми чораҳо андешида шуда истодааст. ин рақамҳо танҳо шумора нестанд. онҳо нишон медиҳанд ки нерӯи барқ дар кишвар ба таври бевосита аз табиат вобаста мебошад. обанбори нерӯгоҳи барқии обии норак яке аз обанборҳои калонтарин буда ва истеҳсоли нерӯи барқ дар силсила нерӯгоҳҳои поёноб, яъне масалан силсила нерӯгоҳи барқии оби Бойғозӣ, Сангтуда 1, Сангтуда 2, нерӯгоҳи Сарбанд аз воридоти об ба обанбори норак вобастагии зишт дорад ва чӣ қадар ки воридоти об ба обанбори норак зиёд шуд, ҳамон қадар истеҳсоли нерӯи барқ дар нерӯгоҳи барқии оби норак ва дигар нерӯгоҳҳои поёноб зиёд мешавад. дар Тоҷикистон зиёда аз 95% нерӯи барқ аз гидроэнергетика истеҳсол мешавад. яъне ҳар тағйироти табиӣ, ҳар камшавии боришот ва ҳар дараҷаи кам шудани сатҳи об дар дарёҳо ба истеҳсоли нерӯи барқ таъсири мустақим мерасонад. ҳар зарра об дар обанбор арзиш дорад. норасоии об нишон медиҳад ки имкони норасоии нерӯи барқ дар мавсими сармо метавонад зиёд гардад, агар мо истифодаи нерӯи барқро ба таври дуруст ва оқилона ба роҳ намонем. айни замон на танҳо дар ҷумҳурии Тоҷикистон ва дар минтақа низ мушкилоти таъминоти барқ мавҷуд аст дар давраи тирамоҳу зимистон. аз ҳаминро аз шаҳрвандони ҷумҳурии Тоҷикистон даъват меорем ки дар давраи тирамоҳу зимистон нерӯи барқро самаранок ва сарфакорона истифода баранд ва барои истифодаи захираҳои энергетикӣ масъулияти бештар эҳсос намоянд. масъала танҳо кам шудани резиши об нест. агар нерӯи барқ бемақсад ва аз ҳад зиёд истифода шавад, оби дар обанборҳо захира шуда зуд харҷ мегардад. ин метавонад боиси маҳдуд гардидани имконияти истеҳсоли нерӯи барқ то мавсими баҳор шавад, замоне ки резиши табиии об ба обанборҳо ҳанӯз зиёд нест. чуне шаҳрвандони ҷумҳурии Тоҷикистон шоҳид буданд. 20 ноябри соли 2025 сарвари давлат 3 гидроагрегати боқимондаи нерӯгоҳи барқии обии Қайроқумро пас аз таҷдид ба истифода доданд ва дар ҳамон ҷо сарвари давлат барои бунёди нерӯгоҳҳои барқи офтобӣ дар ноҳияи Ашти вилояти Суғ ва ноҳияи Ҷайҳуни вилояти Хатлон санги асос гузоштанд ки бунёди нерӯгоҳҳои офтобӣ тавонои умумии 500 мегаватт ва имкон медиҳад ки солҳои оянда рӯзона мо метавонем аз барқи истеҳсол намуда нерӯгоҳҳои офтобӣ истифода барем ва сатҳи истифодаи обро дар обанбори норак ва дигар силсила нерӯгоҳи дарёи бахш кам кунем ва аз ҳамин ҳисоб сатҳи обро бо дар назардошти истеҳсоли нерӯи бо истифода аз нерӯгоҳҳои офтобӣ сатҳи оби обанборҳоро ба танзим дарорем. санҷишҳои мақомоти давлатӣ нишон доданд ки мутаассифона дар баъзе ҳолатҳо шаҳрвандон нерӯи барқро ғайриқонунӣ истифода мебаранд ва маблағи онро саривақт пардохт намекунанд. аз ҷониби агентӣ ҳамарӯза вобаста ба самаранок истифода бурдани энергияи барқ корҳои фаҳмондадӣ ба роҳ монда шуда, ҳамзамон тавассути воситаҳои ахбори омма корҳои фаҳмондадӣ ба роҳ монда шудааст. инчунин тавассути ширкатҳои мобилӣ, тавассути SMS паёмак
ба зиёда аз 5 миллион муштариёни алоқаи мобилӣ вобаста ба пурзур гардидани ҷавобгарӣ барои ғайриқонунӣ истифодаи нерӯи барқ паёмакҳо фиристонда шуд. бо вуҷуди он ки аз ҷониби сохторҳои дахлдор ҷиҳати истифодаи дурусти нерӯи барқ ва риояи қонунҳои амалкунанда шаҳрвандон огоҳонида мешаванд, ҳанӯз қонуншиканиҳо зиёд мебошад. санҷишҳои агентӣ нишон медиҳад, ки дар давоми 10 моҳи соли ҷорӣ аз ҷониби истифодабарандагон зиёда аз 2000 ҳолатҳои ғайриқонунӣ истифода нерӯи барқ ошкор гардидааст. ҳаҷми зарари ғайриқонунӣ истифода намудани истифодабарандагон дар давоми 10 моҳи соли ҷорӣ зиёда аз 134 миллион киловаттсоатро ташкил дода, маблағи зарар бошад зиёда 158 миллион сомониро дар бар мегирад. дар баробари ин аз ҷониби кормандони агентӣ дар раванди муоинаҳои техникӣ ва аз назаргузаронии дастгоҳу таҷҳизот нисбати қоидавайронкунандагон зиёда аз 3000 протоколҳои ҳукмайронкунии маъмурӣ тартиб дода шуда ба маблағи зиёда аз 1 миллион 400 ҳазор сомонӣ парвандаҳои ҳукмаи маъмурӣ тартиб дода шудааст. агарчи нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта талафоти нерӯи барқ дар ҷумҳурӣ 2.77% кам гардида бошад ҳам, вале ин рақам қаноатбахш нест. давоми соли ҷорӣ барои ғайриқонунӣ ва ғайримақсаднок истифода бурдани нерӯи барқ ба қонунгузории ҷумҳурии Тоҷикистон тағйиротҳо ворид гардид. аз ҷумла ба кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон ва кодекси ҳукмайронкунии маъмурии Тоҷикистон дар самти ғайриқонунӣ истифодаи энергияи барқ тағйиротҳо ворид гардида барои ғайримақсаднок истифода бурдани нерӯи барқ ҷавобгарӣ пурзур гардида ҳатто то аз озодӣ маҳрум намудан то 10 сол пешбинӣ гардидааст. дар соли равон ҳаҷми умумии талафоти нерӯи барқ 15.98%ро ташкил додааст. риоя нагардидани талаботи истифодаи нерӯи барқ ба талафоти нерӯи барқ ва зиёд шудани бори шабакаҳо оварда мерасонад. дар натиҷа дар ҳолати зарурӣ оби обанборҳо беш аз меъёр истифода мешаванд ва захираҳои энергетикӣ коҳиш меёбанд. гидроэнергетика на танҳо манбаи рӯшноӣ ва гармии хонаҳои мост, балки вазифадори рушди иқтисоди мамлакат мебошад. коҳиши истеҳсоли нерӯи барқ ба корхонаҳои саноатӣ, истеҳсоли маҳсулот, фаъолияти нақлиёт, хизматрасониҳо ва тамоми соҳаҳое ки аз нерӯи барқ вобастаанд таъсири ҷиддӣ мерасонад. ин раванд метавонад суръати рушди иқтисодиётро суст намуда, имкони татбиқи барномаҳои бузурги миллиро мушкил гардонад. дар чунин вазъият масъулияти шаҳрвандон беш аз ҳар вақти дигар муҳим аст. корхонаҳои саноатиро зарур аст, ки дастгоҳи каммасрафи барқиро бештар мавриди истифода қарор диҳанд. дар ҳолати корхонаҳои саноатие ки дастгоҳҳои асинхронӣ истифода мебаранд, хеле корхонаҳоро зарур аст, ки дастгоҳҳои ҷибронкунандаи тавоноии ғайрифаъол истифода намоянд. истифода намудани дастгоҳҳои ҷибронкунандаи тавоноии ғайрифаъол боиси он мегардад, ки то 4.5% талафоти энергияи барқро кам кунад. ин ҳам ба фоидаи худи дастгоҳу таҷҳизот, ки муҳлати истифодабарии чунин дастгоҳҳоро дар корхона зиёд бурда, кори фоиданоки он бештар мегардад. ҳар сокини кишвар бояд дарк кунад, ки аз ҳар 1 киловатт соат нерӯи барқ ояндаи энергетикаи кишвар вобаста мебошад. истифодаи босамар ва сарфакоронаи нерӯи барқ вазифаи шаҳрвандист. шаҳрвандонам зарур аст, ки аз дастгоҳу таҷҳизоти ҳозиразамон истифода бурда, дастгоҳу таҷҳизотро дар ҳолати зарурӣ дар ҷойи мувофиқ гузоранд. ба монанди нагузоштани яхдон дар назди тафдони барқӣ, ки ин метавонад як миқдор энергияи барқ барзиёд истифода шуда талаф ёбад. бо ин роҳ метавонанд муштариён ҳам ба система зарар расонанд, ҳам ба буҷаи оилаи худ. ба ҳамин монанд истифода накардани лампаҳои тафсон. дар баробари истифодаи як лампаи тафсон метавонанд 5 лампаи ҳозиразамони светодиоде, ки тавонояшон 20 ватт мебошад, истифода намоянд. бо ин роҳ ҳам метавонанд ба пешрафти амалишавии ҳадафи стратегӣ саҳм гузоранд ва инчунин буҷаи оилаи худро ғанӣ гардонанд.
خاموش کردن چراغ‌ها در حجره‌های نولازم، استفاده نکردن دستگاه‌های برقی قوه‌بلند به ضرورت، رعایت معیارهای صرفه‌کاری در موسم سرما، پرداخت سریع‌وقتی مبلغ نیروی برق، آگاه نمودن کودکان و اعضای عائله درباره صرفه‌کاری از وظیفه‌های اساسی هر یک شهروند جمهوری تاجیکستان میباشد. این عملها نه تنها به بودجه خانوادگی بلکه به بهتر شدن وضع عمومی انرژتیکی مساعدت میکند. خلاصه تغییریابی اقلیم واقعیت امروز است. ما آن را دیگر کرده نمیتوانیم، اما میتوانیم با آن مطابق شویم. هر یک قدم درست در صرفه نیروی برق و حفظ محیط اطراف برای تامین فردای کشور سهم میگذارد. تاجیکستان کشوری دارای امکانیت‌های بزرگ هیدروانرژتیکی است، اما تنها در حالتی که جامعه و هر یک شهروند مسئولیت خود را درک کند و نیروی برق را با احتیاطکاری استفاده برد، امکان می‌دهد که این ثروت برای آینده حفظ شود.